Uhono gesi bai dadagu bawa mon ronrongo lima Yesu mangalulun raodo fenau bagame taheme ia bayo ini hau Yesu dozigem banua sama tihe ubo kaida dagu Yesu nahya daro maliu taro malima lefate bula menevi maha basi ogata la sama mala taro malima si mai fangabala utema soroi badada tolo babolo Amaina ni masih bakazwaya da tahala kada ba dede baba ni mal taruman lo balangi baba na kada famate zwai ta Yesu Kristo badala refa bazima kada tahonoge de da fefu ya yoroge de demi abu gera erami fa ohahau de ada lo balangi sabelum mori bagera erani fefu ba Kristo Yesu ya maka masih soba zorugo fenau musora aga ia dae ewa ai manomo mazam sana daga mafarua basumangeta badime bafaduhu de dema lesi farai khema baba mudromo anga de dema basima khada ya daga fenau swaya awan sinomo zam sana faudra aga baba ne mal uside de badaro manusia dena te faromo khema basima mabokai de dema be khema ba abel sil trai gehe hani amonia fa wa de amolai de khema zam sana ire ge taromaliu sedena te fa ema bazima ke adre situ to bali musola de dema ya ga banwa samati ede khema sangorifi o masiga maromo hadiani wa al khema bad Yesu manadaga ya ira amaina ni masih ba kazwaya ta Yesu Kristo te faudu baba nerata de fama te Yesu badala refa bazima ke taroman lo walangi situ bali ang renuada te halum mori bazura mataio faza 20 afitu te berege bangabwa si fabul balima irogi ngabwa si 50 ana samuza te mataio faza 20 afitu te berege bangabwa si fabul lima irogi ngabwa si 50 ana dama basu keda batafau gede deda bamane ma taromali imane taromali lo malani bayo taraila duo bato bali ogemi gemi badani ma asagere irugi labezi telu basola bezi telu bamu au Yesu eguali imane Eli Eli lama sabatani helo balangigu hana wano eroge rao ken wahania balamane esa sisoba da milarongo da mogauni Elia da bayane ma fagohi za musakera ihal rabo ifo esi iru aisi ibe baba zuku ba ifabaduga khania balamane tana beubei uwa data faigi nama gelia baba murifi ya iya bai fulimu au Yesu ebuali ba aitu nosok
Bahiza asika baabado bagusali fabali yo tarasiawan malamito bamuduru dan fabali kara. Batebo kalevante baoya zimau soboto nihani amoni sinomate larei levate. Inoai famoso Yesu moroi bambanua ni amoni adre ato zangila ya ira. Bamela ira kumando adre babonia sanaro Yesu. Dududan adre bahada ya fifu baatau si ba ira lamane duhu ono no walangi da. Bato di sobadao ira alami samagi mai di moroi bazareu sinomoro Yesu moroi bagalilaya sinomoi ngoni niya. Ira Maria banua Magdala, ba Maria ina da Yakobo Yosefo, ba ina nono Zebedeo adre. Si manada romani lomalangi kada bazima khadre Yahobu zamono rongo taromai lomalangi same badede basamalua balala ba ori si romani. Mau baida amaina fefu batalifusa hewa ai bazima khadre le falu khaita le orudu ita baba malwa fasumangeta khlowalangi faduhu de dema irama ina sesobanomo zamusana le tebule baba musodede baba musumangi lo walangi bazima khadre berada mau baya mi fefu shalom Yahobu amaina ni masia bakazwaita Yesu Kristo yaga fefu sohaleu siloite heglo walangi bagreja ben kape madala moroi badedema mafaema baobai ami si fau wadede Yahobu waneretede faamate zuaya ta Yesu Kristo. Amaina batalifusa ni masia bakazuaya te baita binia wa bagina tu andre noi fasui tangawala gamekau sabelebele noi fasui tangawala wa ada udede tera bazalua bagina tu andre sinosa ekaromo bersama banota ila goi heba media heba televisi ya ia berkesan regulidana COVID-19 ma virus corona. Amaina nyo masya bakazuaya atau ni hasino tekiko berebeke andre atau da talifusa da sino ikoni lo walangi ni odela beke andre atau zangar-ngara zitori baru masaki berebeke andre patera-tera bai sagara ulidana ya dae noto bali ameta usabele-bele beke andre pateng hadai rama ina ni masya bakazuaya ifasoli ia giba abu dede tanebe babeke andre maoya ngabala zanua meyawa beli zoguna meyawa beli balanso bana taubini ni obini de bafasa ia dae maoya zile hadai leta ila hadia berde basimani bairo dawe ramai ni masih bakazuaya te baago ita bangawalo aktivitas da sia roma duma-dumania te bai araramo ita bairo te bai orudu ita bahkan pamaman wafasumanyeta khuluwalangi te baago ita iregi bazima khu ada nalenia ina ira ama ina malkhu andre orudu ita bagusali owa de babanerte de famate Yesu Kristus tapi bazima khu ada ira ama ina ni masih banomoda za musana tafalua basumanyeta khuluwalangi daza lua bagina tu andre sifasuya ita banasuya tatu badai ramaina ni masih bakazuaya hadiah sinangia tawa hadiah au deda bahal tasawa hadiah zitola tafaema ke Yehova hadiah zitola tawa ke walangida baba abdede sifaluka ita simane-mane maina talifu safifu ni masih bakazuaya na tahu sisia baduria bada romani romalangi ba perjanjian lama mabaga mabula lisifafena pasetidaknya yung bukhagha dan nasoga metaua nasowa abu dede sabele-bele dalam Israel bamuawira ke Yehova atabaso bazura zinune faza 12 ngawa sesara me alwa wa abu dede wa atusasa mangira-ngira ke Davido luno melagohi-gohi ya sifat ubukhania irege edona iralabuni bahkan onongnya samesa
dana ifaala na mania ya razo David wada bahadia be au de David bagi nete da helo balangibu hawa eroga eli lama sabatan si managai ramai na masih bakazo aya meteoloyo daun Israeli meteohe ira badana walo sabuyu bababini tomali sabuyu ira hauga fanhe ara baba abu gedera sabele ada mu au ira gai la ande khano balani fehedera bada eli lama sabatan helo balangibu hana wanoga amaina ni masih bakhazu ayu fagi tedegu bazima khu adengai taromo hadia be boy au Yesu badala refa menote os dangania menote os dahenia note futakula doia badala refa suya tauga mamakau bafuna ledai ramaina banola fanwa khnia zabelegul la bebezia la didiloi la tafari la falisi ia sifau omunehi sakara irege marasi irege tifakau dunia irege ama ina ni masih taila badal itu hukunia huku famun ya ia ba amate mesoya badala refa irama ina ni masih bakazwaya da'awa ni basoda ngirenua bazima ada zalua misoya badala refa bawa naga fa afakh bawa naga fa makau ama ina ni masih bakazwaya padata ina dana tu bali angiren wada duma ni falwa Yesu mi alua ba afakh simana la ilaha ya babul hata Yehova yang ngarfili me faduhu gadania so Yehova sanolo sa me fabele bawa naga ngabala fagi tedegu bazima khadri to bali gi angiren wada bazalua sifalu khaita hade noto siduhu gi dedena bawe au ke Yehova bagame kausalwa eli lama sabatan helo walangibu hana balu eroga barangkali luapan ketidakmampuan yang kita miliki hasil balangi tola tafaima da ila amana amaina ni masih bakhazwaya da tausisi maif ada zalwa fatwa latifu refa Yesu melomigu silala bataromu bazura Yohane baberehu ni romoda melo harimigu hadeda mo Yesu ba Yerusalema ba atoni hazi a hosiana ya ahu ziswada badai zuaya o muso de dera me Yesu ba Yerusalem iregi la me ebunohi balala baba o muso de dera baba amu Yesu ba Yerusalem pada zalmu ifadai rama ternyata menuai famawira hosana ada zalua justru ifadai la mane forefa ia amaina ni masih bakazwa hani hazi auda ya irado desi au menge hosana ya ho sesuatu pada supaya mereka yang mengagungkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat ketika Yesus disalibkan mereka juga yang berseru salibkan dia amaina ni masih bakazwa menaira tetua huku Yesu irege hukunya famunu mate ia badal amaina ni masih bakazwa minu mate ia badal minu teforefa dauda ni ada rumah ni walangi ngiren wada basma ada zalua meso Yesu badal tefa ada ni ilada bazino tabasu migi sifafena nola forefa Yesu ba ugemi gulidan imani badami ina mabasu bayo tarai lalu batok bali ugemi badami maasar gere irugi la bezite telu jam wa arai ama ina ugemi gulidan menote forefa
hada genwa hanai ulidana noi habui fau gemi ulidana noi habui ngabalahor balwalwahor irama ina ya da fa'am afenu wa araiyo afenu wa afaito solohe famurifi Yesus amasa ni sunora sinula ila hadat dan rasa yuli dada ni farwania ya ira samasa gezi au forever ya o ya nada ni salua bagina rege alua wa ugami situ balik tanda wa ulida no andre no afenu ngawala hor dan si fufana ni ilada mege amaina basitu wa minoi fada ngawasya faula ene bala bazitan ba mau Yesu e buali imane eli lama sabtan bawe au Yesu ande rumah kheda hadiah gerwah be au fi au dai fangar de helo walangi hana wanu erugeta situ hunia fi au Yesu dai isalahini kulidana ande sinu afan fa gemi Yesu aya hana erugeta hana baute hego ai babatiki helo balangi hana balte rogeta isalahini bulidana na Yesu bawe au khunama babangan fa akhdede inna ulidana ade sinu afen fa gemi tola te orifi ena fefu ni hanulidani faluha wa auri bazi otarai nama bazu bayro da irama ina taila de babe au Yesu andai tanda lai wa i o kesumas nama bergei wa omas nia nesi kulidani ira talifusa ama ina ni omasia wa kesupaya justru hadani ilada natau sisi pada rumah lino balangi ni basoda muau Yesu eli lama sabatan justru respon ni habagina tidak lalau mangau lau aya Yesu la manetemo imu gaumi eliada la boto badadera fi au Yesu ada nama ena ya khasitana nisibidana sinu aiku baba abdede baba atosasa berhoresa baiklah lafabaduga khania iru aisa bazura Yohani ba bazura Luka iwa bada lafusasi nuka amaya ni masih bakuzwaya hajazi bani ma Yesu au iya bani basodaan dai memu au Yesu baina mai aitu nusun tapi nata masuk bazura Yohane faza feleziwa ngabasiten mafulu fehede Yesus safuria muau ya ebualinia imane no abai teleste balinani artinya sudah selesai sekalipun si mandawa ni mau sikulidani no ia siwai da fefu Yesus Kristus no te asiwai wa gani si to balik tanda ba belehor no ya siwai da fefu ni hukum ya guidana berhora no ya siwai Yesus Kristus no mo ya salahida babang kelia ita bau hore fama hezo taila da irama ini wano ya siwai fefu ngabal hora da Yesus Roma khoda megeno sifafena asika ba abada bagusali batibo kalebaka baka meno ai famoso Yesus mengira gay babanua ni among minunate dadandra wa fa abel Yesu Kristus fa umasin ya andre sigulidani fa amatin ya andre tubali fang rifi baniha fif amaina batalifusa ni masih bakasai khada gaya ita si sabu usali ben kape jemaah
Iramai na si sobanomo za masana. To bali ang yarimana. Hadya ba ni maeda. Bazino ifalua su ayay ka Yesu Kristo. Hadya ba ni maeda. Hadya ni faluada. Si fefena. Boy olifu ita babanganis. Boy olifu ita. Hadya zino yang mulai gekena su ayay. Sebuah beli. Tebai tabu fauma anak fauma kafe. Helino soda dosi buah beli. Itaga Yesu Kristo. Tanda sabgele. Babujud mengandung sabgele. Ia na fauridaan. Tandulu tu bali semuanya. Tafalo masih lo balangi. Balala ba onina. Babo ngabate tayo manomo. Bandang moda. Pamido mana bahalu dah. Tafalua ziseki. Tafalua zatule. Si faudu bago mas bazo mas. Si dua irama iman. Gofu hada zalua babe kulida bagulida. Tera-tera bagame tahu salua dia. Bai au bededa nama bazo. Bai au bededa Yesus Kristo. So ia khada siluluim au salahida. Eli lama sama. Helo malangiku hana ba eroge ba. Muau Yesus salahida. Ena oge te olifi. Bayau ba deda ba boya tahu. Iza deda tao utafalua sumasi lo balai. Sitelu irama ina. Data ufanoi ba awida. Data lalui fefu ngawala suya ngawala semwale. Apapun itu ada saatnya pasti akan berakhir. Termasuk kami tahu dari virus corona. Mari percaya Bapak Ibu, ada saatnya semua pasti berakhir. Habis selama betul berakhir dan tahu genyiwa ifa mereka. Jaga kebersihan. Pamedo mana? Tahu adalah wajah dah boyo mulu ramiran. Tahu dah meda ulala ena tola te itu wabah virus corona ada sanulai. Amai na fefu ni masih berkembang. Itu sobanomo sama sana. Atai renu tededa wala fai wadeda zuaya ni falwani. Nomo ya salahida. Nomo ya salahida tahu soy tededa batari fefu sa ezilati. Taroi hilo fodo mas masih lo lagi. Tau fanui ba awidai si fau bawa dede kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang tolong itu soalnya bapak ibu pada dunia. Yehan yang muni ya dah rezang abahaya pada deda zaman selaita dalam dunia. Ya di tanah pada dekeda di halam muli bazura Yesaya 53 ngabuas ifaan. Bafeke dan ilu inia Bano ihare ikenia Zafeke kedah Babahasa nias Natai dua geli dari kama ina Matatai dan ia banyak itu sesuatu banomo Natatai gaya sana Bafeke dan ilu inia Bano ihare ikenia Zafeke kedah Itu ngalina Babahasa Indonesia. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Samuzate, tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kata tetai dalam bahasa Indonesia sesol tata ibadah bahasa Indonesia tai dongagali da keluarga dalam sana itu ngalida. Yang tolo ita suaya bapak ibu da dunia ihani amuni ya da azame ikada fabele baba nere kota luar gulida ngade ya duhu mengade sawagel suaya da rumah lima faduhu da dema wa be khama wa oba dede irege ta rumah lima adre sino maromo bazima ke adre to bali fa oba wa dede baba nere kota luar Sawagel suaya mama tidak ada wafa abel ngehani amuni da euna sazama hari aga baba malua tamani
pada Yesu mengadrega. Ya duhu katemang daromani no walangi fusinuna no mafodo domo liu. No ma fon ron liu lo walangi so ayah tana bada demai fa bay olifuga. Minota romo da romani no walangi ya dae pada tafogo lida ba madugu fa matida ya itanya keriso fa na walangi madre musito ita ba no moda za sanaita edo ngalida ya oma mati khlo walangi ama sila ambe fa abele sobei banua siawa abdana ya oma mati ke Yesu keriso so aya ya ita ono lo walangi sia samesa ni tema ni nania Maria khegeheha ni amonia ono no alave ia no managa huku ia barembawa bendio filato te forefa ia mate balako no me ia bambanua ni hatou no mauso ia moroi bangazi mate meno irugi telungaluo no manahai ia mei bazorugo dumadau bagambele lo walangi ama sila amba fabele yo tarai dae mangawuli adania bawang huku ni hasauri ave zinomate ya oma mati khageheha ni amonia bau fati hasambuam banua ni amonia fefu ni hakeriso ba fa ave sabani hani amonia ba fange fahore ba fe mau somboto zimate bafa auri sila aitu ya duhu manuna ita buku zinuna otua ene refa Yesu Refa Yesu wangori fini hafefu Mada kedamai na fefu mozizio ita banahia ya ita fefu si gusali ben kape jemaat mandala datau sabara beda babanganda kalau walangi medo mana data ada baturosa si tarai lo walangi ena ameta usan re ulidana bagi nete are tolai fabali bawa urida sama sanaita mada musido ta fefu mangada ita ama ke masih soba zorugong ama solomasi dauge somboi elia ulidana ba asinia maafif sino mamategi ke ma onosia samesa badezo ayaga Yesu Keriso sino moi salahima baba naga huku famorefa irege mate padera mada sawagelo walangi ya aga banua mufif secara khusus ya aga sesabo sigo sali ben kape jemaat madala meu tehege ke mabazima ke andre fauda aga baba manua fasu mangeta badime banu moma zamsana iza ama bazorugo dama ande futo hugo nawa aha kededeme baba orima baba me ke ma fau musodede balanga ni terema siroma areu bafabali ke mati ala Midoma neswaya gametamu bagi netu ada virus corona sana rai unidani lemailah hizoma lauga beswaya
lemailah hezo matelega lagi kema fatua ena ute efa aga ba virus aku matelega ama ayau gezawante de masitola manolo ya aga ba dena ma fabali kema soai fabali baba urima fabali badana bami ko manasoi te hego te fadega bukhadre sanrai prida fadu de ma beba tua bazo halemu badai tenaga medis fatwa tua ira supaya ena tolagila obini hadia dalu sifaudu babu ke adresan rekridan ngadrega salahi panwoni hakiriso cara khusba ben kape jemaat madal iraun abuzatu sorudu ba keluarga ya dai ega iraun ba panwo soba nahia beus ngadrega salahira ya fagel-gel ba masih ya ga fifama roga ira ke hesi soba luar koloniasa pamito maneban mo soba dan ni ada fagel-gel roga famairi ya aga si manebe suaya fasebata panwo sino teu buloi bazima ya to balis sumenge bafaduhu de dema lemo itu fahom bawa awira sama-sama ko fa dengar de depan maus na sozi gana famakau na sozo feh bade Yesu mamati daga te fade hunga balu te abule ban wa bate be kera maus bener hizo guna kera soya lala awira sama-sama pai kera gugu hobu fahobu halawara irege te bener hinga bala zomona sawagel ama mau fanoi ba uri masai bala au de masaya bi Yesu Kristus na bama sila farikema yo tarai dai ibu basira itu mi ama dogo ba kema ono draga adreba fa ama draga ko bangu ma eto ngalida he ama kema si soba zorugo ya te amuni adei ya tubali manu fifuni ya iterzo masida uga hule bazorugo yasmanagai bagurinan masih di mau khebe mama khadre bai fa khama hore masmani fangi fa salam khem yo heda ga babanan rai ifa uga bazilis me ya uga sama terbanwal basu ke fa bel abulah kami irugi sila itu ya mi ngabuli balala ba ori misi roma mi ofanoi ba ori ban tema ho siotarai no malangi yamu fahu ami no malangi yamu rog ami yamu fuhaga babanya khami yamu ebuar de dunia khami yamu fale bahurnya khami yamu be ba oha de khami fefu ya dae irogi zil aitu ya manuna itabuku zinun otua ene ngabuas ene Rafa Yesu da zawa da heto sasa kira era he akau lelinga ha Yesu lemba gereja BNKP Jemaat Mandala ya aga ira talifusemi mafaema bangwai ya ahobu banertede fa amate zuaita Yesu Kristo ya fauma itolo italo balangi ya ahobu shalom